कोड केन्ना येतलो आय एम नॉट इन बट कोड जेन्ना येता तेन्ना कामां स्लो जाताच ताज्या खातीर कोडा पयलीं जितली वर्क ऑर्डर्स भायर सरतले जितले प्रिंसिपली गव्हर्मेंट एप्रुवल्स आसतले आनी वर्क ऑर्डर्स इश्यूज आसतले तांकां प्रॉब्लेम जावचो ना कामां स्टार्ट करपाक जे कोडा वेळार वर्क ऑर्डर्स इश्यूज जावंक जाय तांकां प्रॉब्लेम जातले सो आय थिंक वी कॅनॉट सम अप टू इट्स अ केस टू केस इश्यू वीच वी नीड टू लुक एट बट प्रायमरीली द होल गव्हर्मेंट फंक्शनिंग इन टर्म्स ऑफ गिवींग कोड येतकर यू हॅव अ लिटल स्लो डावन ओवरऑल ऑन द प्रोसेस हॅपनिंग कित्याक लॉट ऑफ अदर थिंग्स also are given like deputy collectors, mamlatdars, all these people will also be involved in the election process. When the code ILO, we are expecting the code to come in. I am told that the bipolar code will come first and magir mean so code election commission ज्या प्रमाणे डेट दितात त्या प्रमाणे कोड लागतो तातून आमचो रोल कांयच नासता पण आमचें एकूच आसा की वी नीड टू एक्सपर्टायट बिफोर द कोड वॉट एवर पॉसिबल वर्क्स वी कॅन थ्रू द सिस्टम कित्याक म्हजी खाती पयली जाल्यार IT रेव्हेन्यू लेबर एम्प्लॉयमेंट आणि लास्ट 20 महिने खुबशी कामां केल्या आनी इफ वी नीड टू शो रिजल्ट्स देन वी नीड फास्ट एक्शन मुख्यमंत्र्या कडेन हें मानिल्लें आसा की आमकां बेगीन हाजेर जाय पडटलें कारण नाल्यार ऑल इश्यूज वीच वी आर टेकिंग will slow down. ताज्या खातीर I am pretty sure a lot of things will move in these weeks so that things move ahead. एका कामाक म्हणजे सचिवालयान येवपाक लागले सो डिसिप्लीन हेजे वाडलेशें दिसता तुमकां जे प्रशासनाची CM स्वता जेन्ना सेक्रेटरीन येतलो ऑटोमॅटिकली प्रशासन आसा तशेंच सुरू जातलें सो म्हाका दिसता CM's indication of coming in the secretariat has given a very strong news to the opposition, strong message to the opposition, a strong message to the people of Goa, and a man who can actually is able to take government and governance together. ताजे पळोवन आमकां उमेद मागीर येता काम करपाची द गॅप इन बिटवीन वीच वॉज देर वॉज डेफिनेटली हॅड सम शॉर्टफॉल्स आय थिंक दे आर बीइंग मेट अप सो this coming year looks to be good. ताजे health is improving. We are also able to sit together. So I think we are expectations of the people which we are expected from elected representatives I think should be met if this type of things continue.